ADC Chongbari Jesikno Ganao Phairak Asakno Juda Bodol Yakarwi BJPni Bana Romlaimani Mangklibo Kasai Phayo Lai Thangja Kabangma Shal Roko Jeng Nugui Mankha Juda Bodol Yakarwi Kabangma Borok Dok BJPni Bana Rom Phailaimani Abahino Mangkli Kasai Phayoka Eknong Simna Constituency Bishingo Khobjagnai Panchabati Maitri Community Hall Nogo Tini November Tali 2024 Salmari Fashalo Kasnatok Panda Klaimoni Bishingti Joining Panda Klaijakmani Nukjakha O Shalo Joining Panda Wo TIPRA Motha Bodol Yakarwi BJPni Bana Rom Phailaika Nukhungni Sara Chukoni Khorok Breira Tham Chinei Butar Wannong Simna BJP Mondoli President Indrajit Debormani Shakthar Mumbai O joining Panda Klaijakha Katal Faini Rokno BJPni Bana Yakarwi Khagbai Khugbai Lamsugui Nahaka BJP Janojati State Vice President Mongol Deborma Wannong Simna BJP Mondol President Indrajit Deborma Binod Deborma Khoboi Wannong Simna BJPni Juda Nangnai Sognai Adong Adongjuk Songrok Bharat Mata ki Bharat Mata ki Pasal tai orang khai manja phenai joto state district tai jene Bharatiya Janata joto lorok je kajogya joto bela hambai ini dal bidal party ni Bharatiya Janata Party ni Simna mandal ni urdu ke joining program TIPRA Motha Yakarwi Bharatiya Janata Party no hamsang Bharatiya Janata Party flag ya parka jini 109 family ni 432 ta Bharatiya Janata Party no party phaiki Dene final apna Romkha Kubai joto lamsugo tai agami dino tai bo joining program Simna Bharatiya Janata Party je buskang ADC Chongbari और नाहरमंग नुबुइनो बुसकांग tai bo gathering khai joining program khainai ham sainai গণতন্ত্র অধিকার গারিজানি খাজানি সেফ হিনো সিনো প্লাস আবো নং বিজেপি হি বকরে TIPRA Motha বমনি বকরে আবো জনি লাইবানি আবো नि खायमानि दिनो सिनाय अबा हायदैको जे खायनि बनो सिनाय अबा हाय आरो खामनो दा अबा हाय केमनो खामया खायनि मुथिया केमनो बरफ खामया बरफ सिद्रानि सारानि मुथिया तालि बायबो अबा हायदैको नलागि माने बुरगो गंगो पडसंग त तंग माथारागो आं एमने खायखो बुनो पडरे आं खरकसा लेबर खायजाबा नि सामरो खायजाव सामो मांखायबो खायखा सामो मायखो खायलिया अबा हायरखै तावनो वासु नंगो बाहागि दिनि बिजि माहागि आं आनि जवान सुं नाहार मंगा आं BJP wo खायि वानसुबुइ गाहाम नुबुजां आरो जिबनो खायथिबाय जिबान सुदि थायगोदाया बाहायदैको TIPRA Motha नि आइडियोलॉजी बमाहाय प्रसेसन तंगै सामखाय माने बमाहाय नुकजाक नों जे सामखाय दंबो सिमनानि सिमसा Simna roko khai gunung madi tabo sudah kudai sep kudai obahay ta nanya di sini national party ni sini sep sepur kuno kudai cara Simna wor sayang cara tiba sa obahay roko lagi masa tongkol pun mana pun coba suruh obahay pun mana masa tongkol roko pun coba suruh pun kudai asik saya tabo rom di pas bosor Untung kata ko ora kuno sep subut apa hay rokay ko. Gora hele ba hay mato. Oba hay oro hay yang belai no sa tong ma hay mato. Sa ba. Belai ni dira sabda de ben nahar ni. Ane do no buzo ko. Oba hay rok sep ta lu tai ko ba ni oba hay de hay kata. Ni sini. Ani sini ko kis ko de ba. Kami ke? Ko makari. Mes. Go bisin yang we. Guru tong tani ko makari. खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुंबेरनि शाकदुक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेप शाक तंगो ते टेस्ट खाय उजागो O hospitalo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery
urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor bo phai sakdok naifeyo tei abo simia o St Joseph Hospital o talburumna Chennai ni specialist doctor ok phai orthopedic neurology tei urology bemarokno phai naifeyo abno kariba o hospital o latest technology bai dal bidal bemarokni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi sakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni sakdok sebmana ni musungkhake eba tebasina musungkhake kengdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Romkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai ni specialist doctor Hallo treatment Khaipayo, Nukhungni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kaisa Manani Bagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai.